Sumaq p'unchay, ama qonqaychu, ñawirispa kasanchik devoción matutinata. Kicharinachik Diospaj palabranta, kay libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7pi, maychus nin. Mana alzakunaypaj ruwasqaymanta, uchiki aychaypi karqa mana gloriakunaypaj. Apóstol Pablo rikuchiwanchik masca peligrosotaq o gloriakuy o qarikuy umanchista o qaritawan nipita valechispa. Chayraygu pay yacharqa kawsayta kay nanayninwan. Imaynatana nawanchik chiki yayguptin aychanchisman. Imaynatana nawanchik abeja pikawahtinchis seqsiwanchik nanawanchik. Chayraygu kay apóstol Pablo yacharqa kawsayta kay nanaywan mana gloriakunanpaq predikasqanmanta. Kuyamasi noqanchispis yachanachik tiyan a veces Diosninchik munan kawsanata nanaywan mana qonqanapaq payta nitaq qonqanachu maymantachus kasqanchikta maymantachus Dios orqowasqanchikta. Diospaj misericordianta mascana sapa día. Bendiciones.